Yes, reka nongere basuhuze bahe ikaze muri amakuru agezweho muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki 21 Kamena 2026 ni Ibakwe Media TV ngendi Fagi Kayinamura ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Noyeho tugiye guhera turebera hamwe uko situation imeze. Haha mbazaniye report ya risasi na majeruhi, mbazaniye amakuru na resulta ku mirwano imaze iminsi ibintu hagati ya M23 ifatanyije na MRDV twirwaneho ndetse n'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo gifatanyije mu by'ukuri n'ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo mu by'ukuri z'abacancuro hakavugwamo mu by'ukuri abagize umutwe wa FDLR na Wazalendo. Biravugwa neza ko urugamba rwari njyana muntu rurangiye rutwaye benshi cyane cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo abasirikare n'imirambo y'abasirikare ba FDNB iri kwinjizwa mu Burundi yambukiye hariya ku mupaka wa Gatumba. Bikavugwa neza ko iyo mirambo y'abasirikare ba FDNB iri kwinjizwa mu Burundi ihishwemo amabuye y'agaciro. Ibitangazwa n'imboni yacu, ibitangazwa n'umwe mu bakurikiranira hafi byo ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Umwe mu bakurikiranira hafi ku rugamba rwifashe muri Kivu y'Amajyepfo niwe waduhamirije ukuri ko amakuru tugiye kuba tugarukaho, mu gihe FARDC n'abambari bayo bakomeje kurwana mu Minembwe bakubititse ku buryo bukomeye. Misi yashize mwumvise havugwa amakuru yuko ngo urugamba rwabereye mu bice by'unamiye Minembwe rwasize FARDC nyuma yuko igabye ibitero turutse mu nzira zigera kuri 3 ngo yabashije kwisubiza centre ya Minembwe. Ntabwo ko ari ukuri kuko M23 nabwo yarabihakanye, ariko kandi ku rundi ruhande igisirikare cya Kongo nacyo kije kuvuguruza amakuru cyari cyatangaje kivuga neza ko ntabwo kigenzura Minembwe, ariko ngo ukuri kubyerekeye Minembwe cyane cyane bibanda ku byabereye mu misozi ya Fizi na Uvira ndetse na za Mwenga, ngo abantu bakwiye kudashidikanywaho bagomba kumenya. Niko mu by'ukuri abakurahande rwa coalition bari gutangaza. Reka turebera hamwe imisozi ihanamiye imijyi bagenzura ndetse bigamba ko bazayifashisha mu kwinjira muri iyo mijyi mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane cyangwa se butazigira ngo bugorana cyane nkuko nabo ubwabo babyitangariza. Turagaruka muri teritwari mu by'ukuri ya Masisi turebera hamwe uko situation imeze bavandimwe muri groupement ya Kibabi ya mbere muri teritwari ya Masisi ni muri no Kivu. Hongeye kubira imirwano kuva ku munsi wo kwa gatanu ndetse kwa gatandatu mu gitondo byari byakomeye cyane agace ka Burungu. Mu by'ukuri turarebera hamwe uko situation imeze muri ko twinjire Rubaya, turebera hamwe uko situation imeze Bibatama na za Kasenyi. Ahangaha hose turebera hamwe uko ibintu byifashe. Imidugudu myinshi muri izi nce nayo yongeye kumvikana mu rusaku rw'amasasu ndetse yongeye guhanganisha impande zombi isiga ubwoba budasanzwe mu gace ka Katoyi. Ibitangazwa na societe civile nibyo tugiye kuba tugarukaho, ngo nta munyeshuri uri kumva ko agomba gukora ikizamini cya leta muri bino bice bya Luke ya mbere Luke ya kabiri. Ibi bice byari bisanzwe mu by'ukuri n'ubundi bifite impungenge z'umutekano. Reka turebera hamwe amakuru aturukayo icyo avuga muri aya makuru 5 kuri 5. Muze kunyemerera ntidutinda aho ngaho muri Masisi, tugaruke turebera hamwe uko abasirikare benshi cyangwa se abasirikare ba FARDC bahunze Goma, Bukavu na Uvira bari mu mazi abira cyangwa se kwikara yishyushye. Reka mbivuge gutyo kubera ko aka kanyi babayeho n'Imana ibizi bishobora gutera ubwoba ngo abafite mu by'ukuri inshingano zo kurinda imijyi nka Uvira bakabona ko ishyamba atari ryero kavuga bati reka tubikore neza. Ngo akaba ariyo mpamvu rero FARDC cyangwa se guverinoma Kinshasa iri gufata ingamba zikomeye. Hanyuma indi nkuru nza kubwira 5 kuri 5, Kiliziya Gatolika muri Kongo yitambitse umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Ni itegeko agomba guhindura ngo uko byagenda kose mu by'ukuri hakabaho referendum ashaka kuyobora igihugu kugeza igihe ngazumva ruhiye. Hanyuma Genocoste kuri Tshisekedi yabaye igikoresho cy'uyu mukuru w'igihugu mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Muri nkuru muze kunyemerera mbibutse ibyaba cyangwa se byatangajwe mu myaka ya vuba ko ubutegetsi bwa Tshisekedi mu by'ukuri bwakajije ubukangurambaga bushingiye ku nyito yiswe ngo ni Genocoste. Ni ijambo risobanurwa neza na leta ya Kinshasa nka jenoside yakozwe ku mpamvu z'inyungu z'ubukungu mu ntambara n'ubwicanyi, ivuga ko byabereye ku butaka bwayo kuva mu myaka y'1990. Ku rundi ruhande ariko leta ya Kongo yo mu by'ukuri ikaba iyi ari inyito ikoreshwa cyane mu kuvuga ko miliyoni z'abanyekongo bishwe ubwo hasahurwaga umutungo kamere
gihugu cyabo by'umwihariko amabuye y'agaciro akenerwa ku ikoranabuhanga cyangwa se mu bakora ikoranabuhanga rya none nka koruta, tantale, tungsten n'andi. Leta ya Kongo rero mu by'ukuri ikavuga ko ibyo byago bikwiye kwitwa jenoside kandi bikemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Reka nze mbibabwira 5 kuri 5 hari byinshi ukeneye kuba wamenya kuri aya amakuru. Birumvikana ninza kubyinjira nka bivimuzi urabyumva neza, urumva ko ari nyito itavugwaho rumwe. Iyi ni nyito rwose itavugwaho rumwe. Uramenya uburyo Kongo ivuga ko mu by'ukuri ngo ni ikibazo cy'ubutabera n'icyubahiro, hanyuma turebera hamwe n'uburyo ngo yabona byakemuka n'impamvu u Rwanda rubona Genocoste nk'intambara ya politike. Byose tubivimuzi. Ese Genocoste ni cy'ubundi? Iyi rero ikaba ari nyito yibasira ubwoko. Reka tubirebera hamwe tubivimuzi n'imuzingura menya byose uko yahindutse igikoresho cy'icengezamatwara ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi. Hanyuma mu by'ukuri iyo unarebye neza usanga hari abanyekongo batemeranya na leta yabo kuri iyi gahunda. Reka byose rwose tubive imuzi n'umuzingo muri rusange. Hanyuma rero muze kunyemerera turebere hamwe byinshi bigezweho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka mubwire ko aka kanya mu by'ukuri abarwaye Ebola ngo bari gutoroka ibitaro kubera inzara. Reka tuze tubirebere hamwe. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, President Ndayishimiye hari ibyo atangaza tunguye abantu. Mwumve ko amaze imyaka 6 ku butegetsi ariko ibintu atangaje bitumye abenshi bongera kumirwa. Reka nze nabyo mbibabwira 5 ku kandi. Hanyuma muri hakurya y'inyanja ngari muze kunyemerera mbabwire ko Trump yatashye Air Force One nshya yahawe na Qatar nk'impano. Ndabwira nyuma yuko Iran na Amerika basinya amasezerano y'agahenge kagomba kumara iminsi 60 akaba hafunguwe umuhora Hormuz. Ngira ngo murabizi ku munsi wa 5 byarakozwe, ariko rero aka kanya Iran yo ngo irateganya kujya isoresha ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz. Hari n'indi myanzuro Iran ifashe kuri uyu muhora ni nayo nje ngo mubwire 5 kuri 5. Yes, Liban, ibitero bya Israeli bimaze guhitana abarenga ibihumbi bigera kuri 4. Reka tubikomozeho nabyo muri aya makuru tubive imuzini muzingo. Ngaho rero nyemerera unkandiraho hasi handitse subscribe cyangwa sabone, ubundi wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe. Ni muri aya makuru agezweho mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni ku mutekano ndetse na politike na diplomasi mu by'ukuri muri aka karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ngendi Fagika yinamura. Iyi ni Ibakwe Media TV. Mwibutsa ko aya ari nayo mahitamo yawe meza kandi akunogeye cyangwa se akaba ariyo mahitamo aboneye. Hanyuma urugamba ndetse urugamba rwabaye amagasa nk'ubwo ngubwo muri operations zagiye ziranga iki cyumweru turi gusoza. Ni operation ubona ko cyane cyane mu bice bya Minembwe igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na FDNB byarabashobeye birangira urugamba barwifashishijemo abitwa Bahibu Special Force ndetse n'abakomanda ba FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi bagira ngo bahahamure ari amadubu yo muri twirwaneho ndetse na RARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise ni M23. Muri operation zagiye zihindagurika uko nakwita cyangwa se mu buryo bw'inyito zazo ndetse n'uburyo zateguwe. Amakuru aturuka by'umwihariko nk'ubu amakuru ari guturuka Kinshasa nuko ngo bari kubarurwa byibuse ngo abahibu bagera kuri 70 bafashwe matekwa kumwe n'imbunda zabo zose ndetse n'ibikoresho byabo byose. Abahibu baje gutanga umusada muri Kivu y'Amajyepfo bafashwe na twirwaneho na M23 abagera kuri 70 bafite imbunda izo zose. M23 na twirwaneho yarazifashe ndetse n'ibikoresho byabo bahibu byose byarafashwe. Hafashwe umukoroneri ufite ipeti rya koroneri witwa ngo ni Bahati, wari uyoboye abahibu Special Force hariya muri Axe zegera Minembwe. Uyu yarafashwe. Izi hibu ziri barakana noneho ngo biravugwa ko ngo ziyambajwe ngo zigere hariya mu Minembwe zitabare ngo zanga kujya gutanga umusada ngo nazo zidafatwa. Akaba ari n'amakuru yatumye umugambi wo gufata agace ka Minembwe utagerwaho. Reka nze twinjire noneho ku rugamba rwa Minembwe turebera hamwe uko situation imeze bavandimwe. Nk'ubwo muri Axe za Ilundu, iyi Ilundu yo ngo yabaye nk'irimbi ry'ingabo zihuro rya Kinshasa rigizwe na FARDC, Wazalendo, FDNB na FDLR
nyuma yo gutakaza umusozi witwa ngo ni Gahinamavi aka kanya igenzurwa na twirwaneho ifatanyije na M23 kuko ngo uyu ni umusozi ufite akamaro gakomeye cyane mu rwego rwa gisirikare ngo umaze gufatwa n'abarwanyi bo muri batwirwaneho ndetse na M23 izo ngabo zabonye ko zirimo gutsindwa bikomeye ndetse zibona ko bizazogora cyane gukontrwa Minembwe. Noneho ngo uku gutsindwa kwa coalition biravugwa nk'igikomere cyane ndetse n'igihombo cyaba mu buryo budasanzwe kikaba kinini, aho intege za FARDC ngo ubu zisigaye zikoreshwa cyane mu kugeza ibikoresho ku rugamba, hanyuma zikagurukana cyangwa se ngo zihageza ibikoresho zikabideployinga zikaguruka zuzuye imirambo n'abakomeretse muri uru rugamba ruri kubera muri axe zegera Minembwe. Reka nzababwira uburyo Minembwe bayikaniye bashaka kuyifata ariko bakamaze kuyitakarizaho abatari bake, ndetse iri tsindwa cyangwa se kugutsindwa kwa coalition bikavugwa ko ngo ntabwo bari kumva neza uburyo barekera kuba bari kugenzura Minembwe bijyanye n'impamvu nyamukuru ngiye kubabwira aha ngaha muri inkuru, n'uburyo Minembwe ibintu byaza kugorana cyane baramutse bashatse kuyigenzura nk'uko nabo ubwabo babyivugira cyangwa se babyifuza, kuko nabwiye ko ibyifuzo bya coalition ari ukugenzura agace ka Minembwe, kamwe mu duce dukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo turimo Abanyamulenge. Ubona ko bamaze iminsi bagaba ibitero bya drone za CH-4 izi za kamikaze Sukhoi 25 n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma reka nze mbibabwireho n'uburyo situation yifashe cyangwa se n'uburyo situation imeze. Aka kanya Minembwe centre iragenzurwa na twirwaneho ndetse na M23. Icyo nicyo nakubwira ngira ngo mbanze ntangire nguhunzi yobera, nubwo coalition hari ibyifuzo ifite kuri Minembwe ndetse ubona ko ngitaza guhindukira ngo isubire inyuma kubera ko ngo niyo hasigara umwe arasigara agenzura Minembwe ari umwe ariko barabayifite. Bivuze ko nk'ubu ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, iyi coalition birumvikana biravugwa neza ko kuwa gatanu ryahuriye n'urufa gusenya mu duce dukikije centre ya Minembwe, biba ngombwa ko iri huriro risubira inyuma ndetse ry'imyizimoso cyangwa se ririra ayo kwarika, kuko ngo izi ngabo zirangajwe imbere n'imitwe idasanzwe y'ingabo zidasanzwe zirimo hibu ndetse n'abayitwa ngo ni Saint-Pierre Noir. Izi ngabo ngo zari zasatiriye cyane Minembwe ku buryo zaburaga ibirometero bigera kuri 5 gusa ngo zinjire muri kiriya gice gituwe cyane n'abanyekongo ngo kuganya Murenge. Ngira ngo twanabigarutseho tubabwira ko hari ibyo witwa Lieutenant Ngoyi Kalonji Ligan uvugira Muramba barirani ku munsi ejo tariki 17 Kamena biciye muri muvugizi wa FARDC hano muri Sokolade. Uyu yavuze ko ngo yigambye ko ngo ingabo zabo ngo n'abafasha bazo ngo baje ku rugamba bari kumwe na Wazalendo n'Abarundi bafashe Minembwe. Murabyuka twabivuzeho, noneho twaje no guhita tumenya neza ko AFC M23 ari kigenzura Minembwe kubera ko yaje kubitangaza binyuze muri Freddy Kaniki ndetse n'abayobozi batandukanye barimo nka Colonel Nanga, coordinator wa AFC 23. Amakuru akemeza ko kuwa gatanu bundi FARDC n'abambari bayo basubijwe inyuma n'imitwe yatwirwanaho na M23 nyuma yo kubona umusada w'ingabo bivuga ko ngo zaturutse mu miji nka Goma. Mu ijoro ryo kuwa kane reka mbariho mpera kubera ko ahagana mu masaha ya saa 4 nibwo hageze umusada karahutaka wageze muri kiriya gice cyo mu misozi miremire ya Uvira na Fizi, mbere yuko AFC M23 natwirwaneho birukana FARDC na coalition muri rusange mu bice birimo Ilundu, ibice birimo Bidegu, Gakenke ndetse no ku musozi w'ingenzi wa Ruhinamavi. Iyi Ruhinamavi ndaza kuyitsaho cyane kubera ko amakuru n'izingiro rya operations rizingiye ahanga ahitwa Ruhinamavi. Noneho uyu Colonel Rugabo Fidele uvugira ibikorwa bya gisirikare byatwirwaneho muri iki gihe kuwa gatanu yaduhamirije ko ingabo za Kinshasa nyuma yo gukubitwa zikambuka umugezi wa Luiko zerekeje ahitwa Mutunda zafungira irindiro. Aravuga ati ariko Ruhinamavi twari tubamaze iminsi tuyirwaniraho, ati mu by'ukuri aka gace twarakisubije tubasubiza inyuma nabo bakadusubiza inyuma, atariko bari bagiye kumara hafi iminsi 2 barafashe ako gace cyangwa se ako gasozi. Ati rero ntibarekeye aho ngaho bakomeje, ati ntibarekeye aho ngaho, ati bakomeje bagana imbere bafata naho bita Ilundu
ati niho twari tumaze iminsi turwanira. Ahangaha rero niho byari bikomeye cyane cyangwa se byari bikomereye kuko ibi byatangazwaga na Colonel Fidel. Aya makuru ibi ni ibyo yavuze ndi gusoma ku ejo kwa gatanu. Noneho ubwo ndagira ngo yite twinjira neza muri operation. Noneho ngo kubyo kwirukana ingabo za leta agira ati rero bibaye muri iki gitondo ubwo yavuga kwa gatanu ati bari ku birometero nka 5 na centre ya Minembwe ati mu ijoro ryakeye mwumvise ko natangire kuri operation zatangiriye ku masaha ya 4:40 zo ku munsi wo kuwa kane. Ati mu ijoro ryakeye ati naho ati niho abahibu bahageze babasha gufata agasozi kitwa ngo ni Buhimba. Atariko nyuma yo gufata Buhimba twabyutse dushyira ku murongo ingabo zacu uyu munsi igihe cya 4 rwose mu masaha ya 4 twari twabashije gukubita umwanzi tumukura muri ibyo bice, tumukura kwa ahitwa Buhimba, tumukura ahitwa kwa Harera, tumukura kwa Ruhinamavi, ati rwose tumukura mu Bidegu, ati umwanzi wese tukaba tumaze mu by'ukuri kumwambutsa Ruiko, uyu n'umugezi wa Ruiko, ati umwanzi yerekeje mu birindiro bye bya mbere aho bita Mutunda, aho yari amaze iminsi n'ubundi afite ibirindiro. Urugabo akanavuga ko muri iriya mirwano hanafatiwemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta zirimo FARDC, Wazalendo ndetse n'Abarundi, ndetse twamenye ko rwose mu bufasha cyangwa se muri support harimo abasirikare bo mutwe w'abahibu barenga 30 ndetse n'abacancuro b'abazungu bagera ku 8. Ari naho bivugwa ko mu by'ukuri abahibu muri iyi mirwano bagera kuri 70 bafashwe na M23 twirwaneho ndetse bafatanwa n'ibikoresho byabo by'ingenzi ku rugamba bakakanya barafitwe, ndetse ngo byabaye ngombwa ko Kinshasa ihimagara uyoboye abahibu bari mu bice bya Baraka ngo baze gutanga umusada mu Minembwe, biragorana cyane. None rero ahangaha niho byahise bigira gute bikomerera cyane kuko ngo ingabo z'u Burundi FDNB zari zizeweho umusada nizo ziri kwicwa cyane, ngo wagira ngo M23 urugambi rwana rwo kwica Abarundi, wagira ngo FDN mu by'ukuri MRDP turwaneho urugambi rwana rwo kwica aba FDNB, bigaragare ko urugambi rwana wagira ngo nurwo kwica adversaire, kubera ko ahangaha muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo ngo urugamba rwabaye bavandimwe. Ubwo ibyo ni bitangazwa na M23 ndetse na twirwaneho. Reka noneho twinjire mu bitangazwa na coalition, mwumve neza mbahunzi yobera, mwumve ibice uko byifashe, uburyo bigiye bipanze n'uburyo mu by'ukuri biyobowe. Igice gisirika cya Kongo kigenzura muracyumva neza nicyo M23 na twirwaneho bagenzura, muramo cyumva neza muri inkuru. Iyo bavuga ko bahanganye na M23, bavuga ko bahanganye n'umutwe nka Ruratabawe, ndetse bavuga ko bahanganye n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibyo reka tubyirengagize kubera ko niko babaye. Baravuga bati iyi ni report ya risasi na majeruye. Baravuga bati uku nukuri ku byerekeye cyane Minembwe, oya na makuru yo ku ruhande rwa FARDC, murabizi ko namaze kubabwira ibyatangajwe na Colonel Rugabo ejo kwa gatanu, hanyuma mukamuvuga muti wenda ko mbona amatangazo ahamya ko FARDC ifite Minembwe. Reka babwira uburyo atari ko bimeze, nabo ubwabo ibyo bivugira. Bati uku nukuri ku byerekeye Minembwe, imisozi miremire ya Fizi na Uvira. Ati ku bantu bagishidikanya, bati ni ngombwa kumenya ko imisozi miremire ya Fizi na Uvira igenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Bati ni ngombwa gusobanura ko koko twavuye mu mujyi rwagati wa Minembwe, kugira ngo mwabyumvise centre ya Minembwe mwavugaga ko igenzurwa na FARDC, nabo baremera ko bayivuyemo. Bati rero ni ngombwa gusobanura ko koko twavuye mu mujyi rwagati wa Minembwe, batariko utundi duce twose twa Minembwe turacyakomeje kugenzurwa n'ingabo zacu. Mubyumve neza, iyi ni coalition. Ahangandi gukotinga coalition ibyo itangaza kuri raporo y'urugamba rumaze icyumweru ruera hariya mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Batariko uduce twose twa Minembwe mu by'ukuri tugikomeje kugenzurwa n'ingabo zacu. Byongeye kandi abaturage benshi ngo bamaze kuva muri uwo mujyi wa Minembwe, ubwo ni Minembwe centre. Bati rero hariho ingamba zirimo gushyirwa mu bikorwa kugira ngo umwanzi akurwe burundu muri Minembwe rwagati no kugira ngo ako gace kabe gatuje kandi karinzwe igihe kirekire mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikare bya FARDC biri gukomeza.
aha barahamya ko FARDC ntabwo ifite Minembwe ariko ifite ibice byunamiye Minembwe gusa ntibarakuraho amaso mu rugamba rw'imbaturamugabo. Bati imbaraga zakoreshejwe mu kwisubiza Fizi na Uvira zizongera gukoreshwa kugira ngo Minembwe rwagati iri mu maboko ya M23 na RDF bavuga nabo bafatanyije barimo twirwaneho ndetse na Ruratabawe yisubizwe Burundi. Bati uturere n'uduce bivugwa ko turi mu maboko ya FARDC na Wazalendo usibye Madegu ndetse na Ilundu bivugwa ko bikigenzurwa ngo n'ingabo za M23 n'u Rwanda. Ibi ni bitangazwa na coalition. Bati imisozi miremire ya Fizi, aha ni umusozi wa mbere n'uduce dutandukanye. Imisozi miremire ya Fizi bati Minembwe ahitwa Mikenke, Bibokoboko, Kalingi, Kakenke, Itombwe, ngo n'agace kagari ndetse na Kilembwe n'agace gakikije. Noneho bagaruka ku misozi miremire ya Uvira irimo Bijombo, Kigoma, Mulenge, Rurambo, Runingu na Remera n'udusozi dukikije Remera. Bavuga agace ka Minembwe n'ibigakikije harimo Runundu, Kiziba, Kakenke, Itobola, Kalingi, Ibibagobogo. Ahagaha ndagira ngo mubyumve neza sasa. Aha Minembwe ubundi ni ubutaka bwa Kongo, kandi vuba aha ngo ubuzima buzongera kuba busanzwe nkuko byagenze muri Bibokoboko, Uvira ndetse no mu kibaya cya Rusizi cyose. Bati none baravuga ngo n'urugamba rwa Perezida Kagame ngo nabo bafatanyije ngo rugiye kurangira. Aha ngaragira ngo mubyumve neza. Murumva ko ntabwo nabo rwabo ntabwo bari kwigamba ko bafite Minembwe. Uretse duce bavuga ko dukikije iyo miji. Hari ibice noneho bagiye bavuga byo muri teritwari ya Uvira. Murabizi ko Uvira ibice byinshi byarekuwe na M23, byari ku busabe bw'umuhuza, ntabwo ari urugamba rwabaye ngo twumve ngo wenda FARDC yakubise M23 hitwa wenda Sanje, Runingo. Ngira ngo murabizi neza, Ruvungi murababarira, ngira ngo murabizi neza ko ari M23 yafashe umwanzuro kugenda irekura uduce tugiye dutandukanye twa Uvira mu rwego rwo kubaha mu by'ukuri ibijyanye n'ubusabe bw'abahuza. Nubwo ejo bundi nabonye Bertrand Bisimwa ni vice president wa M23 AFC avuga ati bijyanye no kuba abahuza bakomeje kubogama, usanga dusinyana amasezerano n'uruhande duhanganye ariko bikarangira ayo masezerano ndashyizwe mu bikorwa tukaba ari twe tubigenderamo cyangwa se tubizina. Bati birashoboka ko rero natwe mu byavuba aba bahuza dutangira kugenda tubadutaho kubera ko turashyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano twasinye. Mu by'ukuri abo duhanganye ntagire na kimwe akora, hanyuma bikarangira ibihano ari twe tubifatiwe gusa. Ati ni ikibazo rero gikomeye. Hanyuma ndagira ngo mubyumve neza, Minembwe iragenzurwa na M23. Bakunzi bacu nizeye ko mbahungije iyobera, fasha iminota 22 kugira ngo mbibasobanurire neza 5 kuri 5. Nizere ko munogeye kandi mubyumva neza. Reka tugaruke muri teritwari ya Masisi turebera hamwe na uko situation imeze. Intambara yacaga ibintu yari ikaze cyane hagati ya AFC M23 ndetse na FARDC fatanyije na Wazalendo na FDLR. Ni imirwano yakomeje guhungabanya abaturage n'uburezi mu burasirazuba bwa Kongo by'umwariko muri Masisi territory. Bivugwa ko byari imberenge cyangwa se urugamba rwari mu by'ukuri imbatura mugabo. Havuzwe imirwano ikomeye ndetse imaze iminsi 2. Ubwo uyu munsi ni barwana birari umunsi wa gatatu. Ni imirwano yahagarishije impande zombi. Wazalendo bagize gutya ngo bagerageza kwinyara mu isunzu ariko babura izuba ryumisha izo binyayeho. Muti byagenze bite? Ni imirwano yagaragaje ko AFC M23 kandi ku ruhande itanyeganyezwa. Haravuga igitutu gikomeye ku ngabo zashize cyangwa se ngo zishyize hamwe zirwanya M23. Haravugwa amarira menshi kuri FDLR. Amakuru aturuka ndetse muri societe civile ndetse n'inzego z'umutekano zaho ngaho muri Masisi baravuga ko ngo kuva kuwa 4 amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje n'aka kanya ntaracogora mu gace gaherereye cyane hagati ya Bibatama na Kasenyi. Aha ni hafi ni mu nkengero z'umujyi wa Rubaya bifuza cyane, bavuga ko impamvu batayifata ngo bari kurwana na M23 iri kumwe n'ingabo z'u Rwanda, ngo kandi hakaba hari n'umusada y'ingabo z'Ubufaransa n'ubwo Ubufaransa nabonye ejo bundi binyuze muri ambasaderi wabwo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabihakanye. Noneho izi access za Bibatama na Kasenyi humvikanye rugamba kuva kuwa 4 ni mu gace ka Bahunde muri groupement, ubwo birumvikana ni mu nkengero za Rubaya hafi mu gace ka Bahunde muri groupement ya Kibabi. Aha mbere rero ngo na gasantre kitwa ngo
ni Muhahirwa n'agace k'ingenzi cyane kagaragayemo ubukana bw'imirwano ikomeye aho impande zombi zakomeje guhanganira bikomeye. Ni imirwano yaje kurikira iminsi mike yari isanzwe yaranzwe n'agahenge ariko yongeye kubura mu buryo butunguranye, bikaba byateje impungenge zikomeye ku baturage b'aka karere. Iyi mirwano ngo yatumye abaturage benshi bongera guhunga ingo zabo bashaka cyangwa se ngo bajya gushaka ubuhungiro mu bice bifite umutekano ugereranyije. Ubuzima bw'abaturage ngo bwahungabanye, ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubucuruzi birahagarara mu gihe imirwano yakomeje kugenda isatira utundi duce tw'udusantere dutandukanye. Uretse ikibazo cy'umutekano ku baturage, hari impungenge zikomeye ngo ku banyeshuri mu by'ukuri barangiza amashuri yisumbuye bitegura kujya gukora ibizamini bya leta by'umwaka 2025-2026 biteganyijwe gutangira ku munsi wo kuwa mbere. Ubwo rero impungenge baravuga ko umutekano nukomeza kwitwara utya biraza kugorana cyane. Biratangazwa n'ubuyobozi bw'ishami ry'uburezi muri teritwari ya Masisi. Ibigo by'ibizamini bya Luke ya mbere n'iya kabiri ngo byari byashyizwe mu gace ka Nyamaboko byamaze kwimurirwa mu bice bya Kinigi ndetse na Rubaya ngo kubera impamvu z'umutekano umaze iminsi ugaragara. Birumvikana ko biteye ubwoba cyane. Gusa kugira ngo abanyeshuri babigereho ngo basabwa kunyura mu gace ka Kibabi kari kubera imirwano ikomeye hagati y'impande zombi. Ngo ni ibintu rero bikomeje gutera impungenge ku mutekano wabo, bavuga batese ibi bikorwa biraza kugenda neza byabashobeye. Imiryango iharanira inyungu z'abaturage n'abagize societe civile mu gace ka Katoyi irasaba ko hakorwa gahunda yihutirwa yo kwimura ibigo by'ibizamini bikagera mu bice bya za Biriko ndetse na za Ntoto muri Warikare, aho bemeza ko umutekano wifashe neza ugereranyije nuko byifashe hari haruguru mu bice bya Kasenyi. Bavuga ko mu by'ukuri gukomeza gusiga abanyeshuri mu nzira zishobora kubashyira mu kaga ari ibyago bikomeye, bishobora no kubabuza mu by'ukuri kugira uruhare mu bizamini bya leta bigira uruhare runini mu hazaza habo. Ni imirwano ikomeje kugaragaza ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kigihangayikishije cyane mu bice bya Masisi, aho abaturage basaba ko mu by'ukuri hakwihutishwa ibisubizo birambye kugira ngo ubuzima busubire mu murongo. Ibibazo abaturage bahura nabyo mu by'ukuri bise n'ibivugutiwe umuti mu buryo bwihutirwa cyane. Yes, reka tugaruke noneho mu makuru avugwa muri politike. Mwumvise ko muri Kivu y'Amajyepfo byakomeye no muri Kivu ya Ruguru ibintu byagiye birushaho gukara ndetse no gukarata umugani w'umunyarwanda. Hanyuma abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho abahunze ibice bya Goma, Bukavu na Uvira bashinjwe kuyogoza hitwa Kalemi ni mu ntara ya Tanganyika. Bikavugwa neza ko meya w'umujyi wa Kalemi uherereye mu ntara ya Tanganyika amajyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa David Mukeba Mbombo. Uyu arashinja abasirikare b'igihugu cyabo bahunze umujyi wa Bukavu, Goma na Uvira ngo bari guteza umutekano muke mu mujyi wa Kalemi. Mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kalemi umaze iminsi wumvikana mu rusaku rw'amasasu rwabo bikekwa ko ari abajura bitwaje intwaro. Meya Mbombo yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa 13 rishyira ku ya 14 Kamena ibice byinshi bya Kalemi byagabweho ibitero, umupolisi aricwa, abaturage benshi barakomereka, imitungo myinshi iribwa. Agira ati umupolisi yishwe n'abagizi banibye amafaranga menshi ndetse n'ibintu byinshi. Uyu muyobozi yasobanuye ko igitero giherutse ari icyagabwe mu gace ka Rugeza muri komine ya Lakno ahitwa ngo ni Kapangula muri komine ya Luguka mu ijoro ryo ku 16 Kamena, aho abitwaje intwaro ngo basahuye ingo nyinshi. Jacques Songo uri umuyobozi cyangwa se umuyobozi bw'ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri Kalemi atangaza ko rwose ubugizi bwa nabi bukomeje muri uyu mujyi bugaragara cyangwa se bukagaragaza uburangare n'ubushobozi buke bw'ubuyobozi bw'intara ya Tanganyika. Ati ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kwisubira mu buryo buhangayikishije cyane, bikagaragaza uburangare n'ubushobozi buke bw'ubuyobozi bw'intara mu kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse n'imitungo yabo. Ubwo rero Meya Mbombo agatangaza ko abasirikare bahunze urugamba mu ntara
Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo aribo bari guteza umutekano muke muri Kalemi kandi ko ngo nta muntu hari wabashyira kuri gahunda. Agira ati duhanganye n'abitwaje intwaro n'abasirikare baturutse hehe. N'abasirikare baturutse Goma, Bukavu na Uvira baza hano muri Kalemi, baje hano bafite intwaro. N'abasirikare benshi ba Kongo bavuye Igoma muri Mutarama bava i Bukavu muri Gashyantare uwo mwaka, bava na Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza uyu mwaka wa 2025. Uwo mwaka rero bamwe ngo bahungiye muri Kalemi, abandi bajya mu Burundi. Aha rero noneho bari gushinjwa kuba impamvu y'agahinda k'abatuye Kalemi, bari gushinjwa kuba impamvu yo guhohoterwa kw'abatuye Kalemi, bivugwa ko mu by'ukuri ari biteye impungenge mu buryo budasanzwe n'amaginga ya. Yes, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi ugeze kuba inshuti mu by'ukuri y'umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa FRP ariwe Thomas Lubanga Dilo, bahujwe ngo n'umugambi wo kugarura amahoro mu Burasirazuba by'umwihariko mu ntara y'Ituri, ariko batandukana mu buryo butunguranye cyane. Ahangaha reka mbasezeranye ko nzabwira intandaro yo guhangana kwa Tshisekedi na Lubanga nuko bagerageje kwiyunga bikagorana, n'aka kanya bakaba barorana ayingwe. Nk'ubwo tuzabihera ku mateka yavuzwe cyane mu Kuboza umwaka wa 2022 ubwo Lubanga yahinduraga UPC umutwe wa Politike, atangaza ko ashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi ashingiye ku kuba bwaramugaragarije ubushake bwo kugarura amahoro iwabo, hari hugarijwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF na LU ndetse na Kodeko. Tubive muzi kuko uyu Lubanga turebera hamwe uburyo yageze gufungwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ashinjwa kwinjiza abana mu mutwe wa UPC mu mwaka wa 2012 n'amateka yose. Tuzagenda tuyagarukaho mu buryo butandukanye, uko Tshisekedi yagiye amwohereza ubutumwa bumusaba kugirana imikoranire ariko bikagenda bigorana cyane, uko umwuka mubi watutumbye hagati ya bombi n'icyo byaje gukurura muri biriya bice. Ubwo rero reka noneho tugaruke turebera hamwe ibitangazwa na Kiliziya Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya ikiri kuvugwa ni Kiliziya Gatolika muri Kongo yitambitse umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Birumvikana biragaragara ko Kiliziya Gatolika muri iki gihugu yihanangirije ubutegetsi bwa Tshisekedi mu mugambi wo guhindura itegeko nshinga ryo ku ya 18 Gashyantare 2006, ivuga ko byaba ari ugusenya amahame shingiro yubakiyeho Repubulika. Inama y'Abepiskopi Gatolika muri Kongo Senko yavuze ko guhindura itegeko nshinga bishobora guteza igihugu ibyago bikomeye birimo no gucikamo ibice. Umunyamabanga mukuru wa Senko Musenyeri Donatien Chole yavuze ko ibiri gukorwa bigaragara nk'amayeri yo guha izindi manda perezida uriho ubu. Senko ivuga ko itegeko nshinga rya 2006 ari umusaruro w'ubwumvikane bwa politiki bwagezweho bigoranye nyuma y'ibibazo byinshi Kongo yanyuzemo kuva yabona ubwigenge. Kubw'iyo mpamvu Kiliziya ivuga ko kurihindura mu nyungu za politike byaba ari uguhungabanya amahame yubatse igihugu. Ni Senko yemeza ko nta mpamvu nimwe, nta bwihutirwe ndetse nta n'inyungu igihugu gifite mu guhindura itegeko nshinga. Ivuga ko ikihutirwa muri Kongo ari amahoro, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubumwe n'ubusugire bw'igihugu. Murumva ko Senkanga hayitangaje ko mu gihe Kinshasa yakora ibi bishobora gukurura ugucikamo ibice kw'igihugu cya Kongo, hakaba habaho mu by'ukuri na ya leta ya Kivu yigenga tumaze iminsi tubabwira ko ishoboka, nayo birashoboka kubera ko mu by'ukuri ntabwo igisirikare ntago mu by'ukuri itegeko nshinga rihindutse. Urebye neza ukareba mu maso y'ubushishozi, ntabwo Kivu y'amajyaruguru n'amajyepfo byaba bigize uruhare mu ihindurwa ry'itegeko nshinga. Naho mbona ejo bundi witwa Patrick Mundeke n'umwe mu bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ngo Tshisekedi ahinduye itegeko nshinga, amabendera ya Repubulika ya Kivu asanzwe ari mu bikorwa byo gucapwa azazamurwa muri Kongo y'Iburasirazuba, aho abaswahili bazashinga igihugu cyabo kigizwe na Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Bo banavugamo igice cyagutse cyane, bashyiramo Maniema, agashyiramo intara y'Iburasirazuba nk'aha za Chopo, Ituri ndetse na Uele ndetse na za Katanga. Avuga ibi rero mu by'ukuri anabishimangira ko byahita bikorwa kandi byakoroha. Aha ariko n'amagambo ye yitangarije mu by'ukuri mu buryo bugiye butandukanye.
mu buryo bwagutse bw'ubusesenguzi twagiye tureba icyo bisaba kugira ngo wenda igice runaka cyangwa se igihugu gicikamo ibice runaka biyoborwe n'abaharaniye cyangwa se n'igice runaka birumvikana mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Ese haba hubashywe iki, harenzwe kuki? Byose twagiye tubirebera hamwe. Hanyuma muri rusange mu yandi makuru ari kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari ku kijyanye na Genocost muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni inkuru ndende ariko mu myaka ya vuba ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakajije ubukangurambaga bushyigikiye cyangwa se bushingiye ku nyito ya Genocost, ijambo risobanurwa na leta ya Kinshasa nka jenoside yakozwe ku nyungu z'ubukungu mu ntambara ndetse n'ubwicanyi, ivuga ko byabereye ku butaka bwayo kuva mu myaka y'1990. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, iyi nyito ikoreshwa mu kuvuga ko miliyoni z'abanyekongo bishwe ubwo hasahurwaga umutungo kamere y'igihugu cyabo, by'umwihariko amabuye y'agaciro akenerwa ku isi ya rurema mu ikoranabuhanga rya none nka coltan, tantal, tungsten ndetse n'andi. Leta ya Kongo rero ivuga ko ibyo byago bikwiye kwitwa jenoside kandi bikemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Nubwo ari ikibazo kireba Kongo, igisobanuro cyacyo kireba n'abaturanyi bari mu Rwanda rwo rubibona ukundi, ruvuga ko Genocost ari igikoresho cya politike kigamije kuyobya uburakari ku bibazo by'imbere muri Kongo, kwirengagiza uruhare rw'ubutegetsi bwa Kinshasa mu makimbirane amaze imyaka irenga 40 no kugerageza guhindura amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Iki kibazo ngo cyafashe indi ntera mu gihe umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje kuba mubi, by'umwihariko kubera ikibazo cy'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'intambara ya FARDC na AFC M23. Iyi ariko ikaba imvugo itavugwaho rumwe cyangwa se inyito itavugwaho rumwe, kuko n'ubwo ubu Genocost ivugwa n'abayobozi bakuru ba Kongo si ijambo rimaze igihe kirekire mu mateka ya politike y'icyo gihugu, kuko ryatangijwe mu myaka ya 2013 ritangirizwa i Londres n'abarwanashyaka bo muri Congolese cyangwa se Congolese Action Youth Platform cyangwa se CAYP cyangwa se CAYP, nk'ihuriro ry'amagambo Genocost ndetse na jenoside ndetse na cost rigamije kuvuga jenoside ngo yaba yarakozwe ku mpamvu z'ubukungu. Bahisemo rero tariki 2 Kanama ngo nk'umunsi wo kwibuka ibyaha byakorewe muri Kongo kuva mu myaka y'1990. Tariki bayihuje n'itangira ry'umutwe wa L'Ensemble Congolaise pour la Démocratie cyangwa se RCD warwanyije ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila muri 1998 mu ntambara ya kabiri ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, icyo gihe hitwaga Zaire. Icyakora no muri Kongo ubwaho itariki n'ibihe Genocost igomba guheraho ntibivugwaho rumwe hagati abayihuza na 1998, abandi bakavuga 1996 ubwo hatangizwaga AFDL ya Laurent Désiré Kabila, mu gihe Fonareva ikigega cya leta ya Kongo gishinzwe indishyi bakorewe ihohoterwa rishingiye ku ntambara n'ibyaha bikomeye yivuga ko amateka agomba guhera muri 1993 mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubwo rero ibi ubwabyo bigaragaza ikibazo cy'inyito, kuko ntihari ubwumvikane ku gihe cyangwa se kubihivuga ku byaha bigize mu by'ukuri no kubagize uruhare muri byo, cyangwa se kwitsinda ryaba ryibasiwe cyangwa se ryaribasiwe ku buryo bwateguwe nk'uko amateka mpuzamahanga asobanura jenoside. Hanyuma ku ruhande rwa Kinshasa, Genocost isobanurwa nk'urugamba rwo guha izina ububabare bw'abanyekongo bamaze imyaka myinshi bicwa, basambanywa, bakurwa mu byabo cyangwa se bagirwa impunzi imbere mu gihugu cyabo. Ubwo rero abashyigikiye iyi nyito bavuga ko amakimbirane yo muri Kongo adashobora gusobanurwa gusa nk'intambara zishingiye ku moko cyangwa ku makimbirane y'imbere mu gihugu, ahubwo ko afite n'ishingiro ku nyungu z'amahanga n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Muri 2023 nyuma ya Genocost yinjijwe mu mateka ya Kongo, nyuma y'uko Genocost yinjijwe mu mateka ya Kongo binyuze mu itegeko ryo ku 26 Ukuboza mwaka wa 2022 ryandikizwaho Fonareva, mu by'ukuri Perezida Tshisekedi yayoboye umuhango wa mbere wemewe na leta wo kwibuka mu by'ukuri wo kuyibuka mu mwaka wa 2015. RDC yafunguye urwibutso
rwibutso rwa Genocoste inatangaza ko izubaka izindi nzibutso 6 mu gihugu. Tshisekedi yanagejeje iki kibazo mu muryango w'abibumbye avuga ko umuryango mpuzamahanga ufite inshingano za politiki n'iz'ubumuntu zo kwemera ko ibyabaye muri Kongo ari jenoside. Hanyuma rero impamvu Rwanda rubona Genocoste nk'intambara ya politike ni yingiye. U Rwanda ruvuga ko ibibazo cyangwa se ikibazo atari ukwanga ko hari abanyekongo bapfuye cyangwa se bahohotewe, rwemera ko Kongo yagize ibyago bikomeye by'intambara, ubwicanyi, ihohoterwa n'imiyoborere mibi yamaze imyaka myinshi. Icyo u Rwanda rwamagana ni ukugerageza kwita ibyo byaha bya jenoside mu buryo ruvuga ko budahuye n'amateka mpuzamahanga kandi bugakoreshwa mu nyungu za politiki zo gushinja u Rwanda no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yigize kugaragaza ko jenoside atari ijambo rikoreshwa uko umuntu yishakiye. Yavuze ko risobanurwa n'amategeko mpuzamahanga kandi ko ibyaha by'ubukungu cyangwa ibyaha bikorwa ku mpamvu zo gusahura umutungo bigira amazina yabyo: ruswa, imiyoborere mibi, kunyereza umutungo wa rubanda n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bitewe nuko byakozwe. Ibi rero nibyo rushingiraho ruvuga, cyangwa se nibyo u Rwanda rushingiraho ruvuga ko kuba Kongo yarahuye n'amakuba adasanzwe bidahita bivuga ko buri bwicanyi bwose bwitwa jenoside. Nko mu mategeko mpuzamahanga, jenoside isaba kugaragaza umugambi wo kurimbura itsinda rigizwe n'amategeko mu by'ukuri ari ryo tsinda rishingiye ku bwoko, igenamimerere cyangwa se idini. Uyu mugambi cyangwa se iyo umugambi nk'uwo utagaragajwe neza, ibyaha bishobora kuba ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu, ariko ntibihita biba jenoside. Yes, hanyuma reka noneho turebere hamwe n'andi makuru. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera, ndetse murabona ko bikomeje kuba bibi cyane, aho noneho abaganga n'abatabazi bari kwita ku barwayi ba Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo batangiye guhangayika cyane. Bahangayikishijwe bikomeye nuko abarwayi bari kubacika bakajya gushaka ibiryo kuko ngo ibitaro bidafite ubushobozi bwo kubagaburira. Iyi ni imwe mu nkuru mu by'ukuri itangaje cyangwa se ibabaje. Nawuzemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS rigaragaza ko kugeza tariki 17 Kamena byemejwe ko abantu 896 aribo banduye icyorezo cya Ebola mu bwoko bwa Bujo, harimo 232 bamaze kwicwa nacyo. Hanyuma OMS igaragaza ko kugeza uwo munsi abantu 6367 bahuye n'abanduye aribo bari bamaze kuboneka, barimo 4659 bo mu ntara ya Turi, 1628 bo muri Kivu y'Amajyaruguru na 80 bo muri Kivu y'Amajyepfo. Inzego z'ubuzima ziragaragaza ko mu biri kubangamira ingamba zo guhangana n'iki cyorezo harimo kubura ibikoresho bihagije byo gupima abafite ibimenyetso, kubura ibitanda bihagije byo gushyiraho abarwayi, ariko kandi ko hari n'abaturage batumva ko bugarijwe bakabyita ibinyoma. Ubwo rero izindi ngaruka ziri kubaho, abaturage bari gucika bagahunga bajya gushaka ibyo kurya. Ibi rero ni ikindi kibazo kigaragazwa nk'igikomeye gikwiye kuba cyakorwaho. Yes, mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, kera kabaye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva yavuze ko imyaka 6 amaze ku butegetsi yari ari ku ishuri ryo kwiga uko bateza imbere igihugu, ubu akaba ari bwo akibimenya. Ibi yabivuze ku 19 mu giterane cyo gushima Imana kubw'imyaka 6 amaze ku butegetsi. Ndayishimiye yagiye ku butegetsi muri Kamena 2020. Muri iki gihe rero u Burundi bwabayemo ibibazo byinshi birimo iby'ubukungu ni mu by'ukuri nk'ibura ry'ibikomoka kuri petrol ndetse n'amadevize. Mu masengesho yabereye mu ntara ya Buhumuza, Ndayishimiye yijesha abaturage gukemura ibibazo igihugu gifite, asobanurira cyangwa se anabasobanurira ko yamaze kubona ubumenyi bwamufasha kuyobora neza. Agira ati mbere y'imyaka 6 nabwiye ko ntacyo ndakora kuko nari ndi kwiga, nabonye impamyabumenyi rero kuko ubu namenye uburyo ubwo guteza imbere igihugu. Ndayishimiye avuga ko ataragira ubumenyi yahoraga yumva ko azateza imbere Burundi mu gihe amahanga azaba yamuhaye imfashanyo. Ati mbere umuntu atarabimenya yahoraga avuga ngo amahanga azampa, none igihe maze cyari igihe cyo kwiga, ubu rero naramenye ni nacyo cya mbere mbemereye
bikomeye. Nubwo benshi banengana yishimiye bavuga ko mu gihe cy'ubutegetsi bwe ubukungu bw'igihugu bwasubiye inyuma, ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi rihamya ko mu by'ukuri iki gihugu yakejeje kuri byinshi muri manda ya mbere. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari, reka nk'umpere kuri ibi bitero mbona ko binakomeye cyane. Minisiteri y'ubuzima nk'ubwo biravuga ko ngo hari ibitero Israel yagabye kuri Liban bimaze guhitana abantu 4,000. Minisiteri y'ubuzima muri Liban yo yatangaje ko ibitero bya Israel bimaze guhitana abantu niburi 457 kuva ku wa kabiri ku itariki ya 2 Werurwe uyu mwaka, mu gihe abandi 12,121 bakomeretse. Ni imibare mishya igaragaza uburemere bw'intambara n'umutekano muke bikomeje kwibasira iki gihugu cyane cyane mu majyepfo yacyo. Iyi minisiteri yanavuze ko mu by'ukuri imibare y'abayitanywe n'ibitero bya Israel byo kuwa gatanu yazamutse iva kuri 47 igera kuri 83, mu gihe abandi 141 bakomerekeye muri ibyo bitero. Abenshi mu bagizweho ingaruka bari mu majyepfo ya Liban, nubwo hari n'abandi bo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibitero rero byakajije umwuka mubi mu karere, aho Iran yatangaje ko rwose yafunze inzira ya Hormuz, imwe mu nzira zikomeye cyane ku isi zinyuzwamo peteroli. Ivuga ko yabikoze kubera ibyo yise ibyaha bya Israel muri Liban, ndetse no kuba Amerika itarubahirije ibyo yiyemeje bijyanye no guhagarika imirwano. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa Amerika bwatangaje ko ubwato 55 bw'ubucuruzi bwanyuze muri Hormuz butwaye imizigo n'utugunguru turenga miliyoni 17 twa peteroli. Buvuga ko rwose inzira ikomeje kuba nyabagendwa. Muri iki gihe kandi hari ibiganiro bya Dipolomasi bikomeje gutegurwa hagati ya Iran na Amerika bigomba kubera mu Busuwisi, bigamije kurebera hamwe uko amasezerano y'agateganyo yasinywe yashyirwa mu bikorwa hagati y'impande zombi zikomeje kurana ayungwe muri rusange. Hanyuma nawuze mbona nyuma yuko hafunguwe umuhora ku munsi wo kwa gatanu, nyuma y'amasezerano yasinywe hagati ya Amerika na Irani, mbona ko ibihugu byombi biri mu bwabuke. Hari itegeko Irani ishyizeho kuri uyu muhora. Ni ukuvuga ngo Irani iravuga ngo iteganya kugisoresha ubwato bunyura muri uyu muhora. Nyuma y'amasezerano y'amahoro yibanze ku gufungura uyu muhora ndetse no guhagarika imirwano, n'amasezerano yibanze yerutse gusinywa hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tehran yatangaje ko nyuma y'iminsi 60 bivugwa ko iteganyijwe y'agahenge izatangira gusoresha urujya n'uruza rw'ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz. Ayo masezerano yatangiye kubahirizwa tariki 17 tariki 17 Kamena 2026, nyuma y'aho Perezida Trump wa Amerika na Masoud Pezeshkian wa Irani bashyizeho umukono. Mu ngingo z'ingenzi ziyagize harimo ko Irani igomba gufungura umuhora wa Hormuz kandi ntisoresha ubwato bw'ubwikorezi bunyuramo. Amerika nayo ifungura ibyambu bya Irani yafunze. Mu gihe ubwato bw'ubwikorezi bwatangiye kunyura mu muhora wa Hormuz, intumwa ya Irani mu biganiro by'amahoro ariwe Mohammad Baga Galibade yatangaje ko igihugu cyabo kizajya kigenzura iyi nzira, kandi ko nyuma y'iminsi 60 kizatangira gusoresha ubwato buyinyuramo. Nyuma y'iyo minsi nibwo biteganyijwe ko Amerika na Irani bizagirana amasezerano y'amahoro ya burundu ahagarika intambara bidasubirwaho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Arabia Saudite Faisal bin Farhan Al Saudi yamaganye gahunda ya Irani, agaragaza ko mbere y'uko intambara yaduka muri Gashyantare uyu mwaka iyi nzira yakoraga neza. Yasabye ko ibintu rero byasubira uko byahoze. Yes, ngaye nguko rero reka bashimire cyane kubana natwe.